Dobroveče. Čast mi je da mogu na ovaj način da delim svoju strast prema modernim naučnim otkrićima o prirodi čoveka i uma. Hajde odmah da pređemo na temu. Naše telo se sastoji od ćelija. Ćelije od molekula, a molekuli od atoma. Atom se sastoji od centralnog jezgra i elektronskog omotača. Na ovom mikroskopskom, odnosno subatomskom nivou, ne važe deterministička pravila koja su karakteristična za makroskopski svet, koji možemo da precepiramo sa naših 5 čula. U ovom nama mnogo manje poznatom subatomskom svetu se sve zasniva na verovatnoći, odnosno neizvesnosti. Double slit eksperiment je možda najpopularniji koji se tiče ove teme i koji direktno pokazuje dualnu prirodu i druge osobine fotona, elektrona i ostalih subatomskih entiteta. Ovde takođe vidimo da očekivanja posmatrača, odnosno izvođača eksperimenta, određuju i sam ishod tog eksperimenta. Pojednostavljeno gledano, na subatomskom nivou je sve energija. Glavna osobina energije je nepredvidljivost, zbog čega u ovoj temi postoji mnogo neslaganja naučnika oko određivanja nekih fiksnih, odnosno determinističkih pravila. Energija vibrira, ili rečima našeg Nikole Tesle, sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju. Mi i sve oko nas je energija koja vibrira na različitim frekvencijama. Naše misli su takođe energija i svako od nas svojim mislima, osjećanjima i verovanjima određuje svoju sopstvenu frekvenciju vibracije. Albert Einstein je rekao sledeće: sve je energija. Dostignete li frekvenciju realnosti koju želite, neizbežno ćete i dobiti ovu realnost. Drugčije ne može biti. Ovo nije filozofija. Ovo je fizika. Svako od nas brzo i lako može zaključiti da li neko ima negativnu ili pozitivnu energiju, u zavisnosti od toga da li se ova osoba žali ili možda motiviše i pomaže drugim ljudima. Vraćajući se u subatomski svet, valja pomenuti da zapremine atomskih jezgara, elektrona i ostalih subatomskih entiteta predstavljaju oko 0,01% ukupne zapremine poznatog svemira. To znači da oko 99,9% ukupne zapremine u kontekstu u kome mi pričamo predstavlja, tako reći, prazan prostor u kome se mogu sa određenom verovatnoćom naći subatomski entiteti. Ovo znači da ne postoje fiksno definisane granice između objekata makroskopskog sveta, što se jasno vidi u stavci poznatoj nauci već nekoliko decenija, a van nauke već hiljadama godina. A ova stavka je sve je jedno. Opet rečima našeg Nikole Tesle: svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. Hvala na pažnji.